Bwanyuma y'abantu abarukangarura mu ghetto ku Ronde Ndongo kikabura hatubegisira aba MK. Nga balenzi bo mu ghetto baniriza MK nga tumwagala nnyo segera mu birala byetukola tumwagala nnyo batuwe dembe mu ghetto tukola byetwagala nga byetwagala twagala mbeera mbi ya Bobi Wine gyatuleetera byebosanga bonona gavumenti yaffe ya Uganda ng'abantu bagamba gavumenti yimbi nti ebulidinga ate nga bagaggawalidde ekitegeeza mukolera bannamwe ettima so ffe twavuddeyo ng'aba MK movement tulwanire bano abaana ba ghetto tubajje mu mbeera embi Bobi Wine obuyinza ahamu tawuniti yambara mukabe cyo kayebera kirunje mu mbara sita yita na rwegenege yita yakore tumwaza mukashagaro komyago kwagerekai okwagere hari okuwagira NRM okulaga nti emito supporting ekintu kya MK project okulaga nti omukolo gukoyerwa mu Kisenyi muri Mbara kandi gushyirwaho n'abebembezi ba gavumenti hamwe n'aba MK movement abarire cyamushana n'aba ghetto ngo kubaraganisa ko bahwera ababana abambuto bayibona bije megeraha ebyo mukono mazima bwana katuye ntumanyangu kumutwereza omwanya na nebyome bikose baka mashinare ndetse na tubizi iyo nubasa kutwanguhira konga twabanza tukafuna omwanya ndetse ntukumu nongo ndima begayo nokuba sija kubera nga mpuliriza nzeka ate njimba mareo nga amategeko Enjiri ya MK movement neyunjira mu bahagizi bwashesha bwira ahimaye ku mawanda aize nashobora kugenderwa cha MK bwahati tugezeho kwiga abantu mu twenda peaceful transition nashi okuhindura obwebembezi omu businge egi niyo njiri y'abantu bine wenda ngo obwire bwa NRM yaze buyargaho tube tuyine omuntu arakwasa kutekinga over power kurga agavumenti ejero Gashoka Sheikh Abdulatif.